Rowere moko Nairobi nobago ng'anyo mamuol e apisi mar NSSF ka gibandho yudo opande ma giwacho ni gisebedo ka gimanyo kuom jumbe 3 mokalo. Giwacho ni nyaka sirikal ne land golo chudo ne yudo opande kendo wilo opande osebed kirundogi ni masinde ok ti momiyo ok nyal kaw nonro magi. Giwacho ni bedo maonge opande ng'iko chenro magi modhuro kendo ok ginyal yudo chenro mopogore opogore kata mag sirikal. Direkta mar NSSF Aggrey Masai osingo ni nono wachno kendo neno ni joma manyo opande oyudo gima onge ng'ikruok. Zinaendelea ini kukuonyesha mpaka Huduma Centers hakuna system iko chini, ni kutudanganya, wanatudanganya na kutubeba vibaya. Tangu itolewe hiyo pesa tunapelekwa vibaya sana, so we need actions, we need to be assisted. Ni hiyo 1000 wanataka tunaweza toa na tupate ID kuliko kuzungushwa hivi. Mara tunaambiwa saa hizi twende Nyayo House huko, tunaenda kufanya nini Nyayo House huko? Shida ni nini? Si watu waambie atutoki hapa hivi bila waiting card. Tumekuwa na shida na laini ya Safaricom na laini ya Huduma Center yenye watu wamekuwa na tatizo kupata kujiandikisha kama kupata kitambulisho imepotea ama kitambulisho imezeeka. So tumekuwa na hiyo tatizo kuanzia jana saa 7. Imekuwa ikikuja on alafu tena inapotea. Kwa hivyo tukaamua kuwa labda tuchukue siku moja tutengeneze hiyo laini, ndio sasa tutakuwa na service bila interruption yoyote.